Musidɓe am, mi tori ko mi jeeji on gentoɗe moƴƴa fammunon ko wolande. Ayo militaire ɗo Mohamed Amin Camara, nouveau chef d'état-major particulier Mamadi Doumbouya. Mamadi hanki ɓe waɗi ɓatakuru wi'ugol maɓɓe Mamadi e famille makon fo hiɓe fokkiti Grèce vacances hiɓe ƴettude congé. Mi yewta noon nde yewtere ɗo famoɓɓe fama moƴƴa ko mon ko wolle par ce que mi précise taw moƴƴa. Mamadi fewndo ɗo on nani ko ɓe wi ko kanko e famille makko, mi nani woɓɓe no inni nena makko no tawa hay bandira makko Aissa Doumbouya no tawa. Donc kono mi mari ko mi wiyata situation on ɓe ndaari ɓe tawi ngadi taƴi tokkotako. Joni hiɓe andi ɓe wata yarde France, ɓe wata yarde Allemagne, ɓe wata yarde surtout Belgique. ɓe yaaru hedde Grèce on ɓe woɗɗiti fewɗi ɗiɗo peeji tati nder Union Européenne fi honnu par ce que France mo portana plainte, Belgique Aliou Baldé ton, Allemagne emo andi so yeyi ton ɓe nangay mo saria normalement ko ɓe portanmo comme plainte ka Union Européenne ɓe nangay mo. Sariyaji ɗin no lele porto no wolɓini ha fe'iti kero mo wattana lila heɓa e ella ko ɗum waɗi ilo en kambanino mo watta o yew France ko ɗum waɗi hari neeɓi ko faala yaade France waɗa soin médico makko par ce que ɓe faala yaade e secret mais ɓe wawal récision ɓe wawal gasude ɓe ndaari ɓe hokki kollu tawi kollu wata yaade ɓe hiltiti. Joni noon kono mi mari komi yewta on o ƴetti o chef d'état major particulier makko ɗo o nomimo oɗo no taw fi yo anduɓe ɓen ɓen no andi ko suuɗitinoɗo taw ñam ma harana hay suuɗitinoɗo par ce que iɗen andi ɗeya balle geppi kuuɗi tan waɗi d'ailleurs tan fuɗɗoɗen geppi kuuɗi tan waɗi ɓe Mamadi affiche ɓen fou ɓe Mamadi ɓuri ɓen yaltodude muɗum fof ko yaasi ɗen andi go oɗo goyno garda mo ɓe wawi wadde changement ji ɗin à chaque fois surtout ka weekend mais oɗo o wa'ira wono ɓeɓe ɓenta commandant kilo en aide ka makon Talbot Aigle Noir sifa ɓeɗo en fou ha yaadoy ouragan ɓeɗo fou muɗum iɓe affiche hayɓe affiche kiitoji maɓɓe indeli maɓɓe ni no yaltiti kañum e golle maɓɓe bonde ɗen. O miijike ɗo noon o akkay Mohamed Amin Camara ka présidence après kanko Mamadi Doumbouya so yehi ka congé makko si tawi o ɓooyoyi neɓude par ce que ɓe décidi ɓe garantisana mo si tawi o yehi toon cellal makko ngal ɓe waway mo waɗande kalmude par ce que o yii ko ɓe anili kon hay ɓatakuru ndu ɓe wi ndum himo nawni yoɓe waɗanmo duwa. Joni noon ɓay ɓe daari hande kadi pression ɗuuɗi hande kadi heewi no wayi sa joƴƴini vers ji tati a yehi ɓukkiyoɗa ha ono yehi a hokkiyoɗa kadi ko on pression ɓe jogitini ni ko fokkiti Grèce ɗon yilo ala ton Aliou Baldé ala ton ɓe goto ala ton ko ɗum ɓe miiji eɗon andi noon meɗen wawi hade min sakko yo mataw Mamadi Doumbouya kono fi on fam moƴƴa o yaari toon fi ɗaɓɓugo soin médico makko iɓe maapi no moƴƴa par ce que ɗe balle ɗo ɓe waɗi sadaka iɓe continue kadi souvent hay o fanga damma ko ɓe woni haaldude ɓe waɗa Mamadi Doumbouya sadaka wona goy sama kala jokka ko ɗum waɗi mi adresse e jannguɓe ɓen ka diina yoɓe waɗu hoore maɓɓe ko ɓe duwa ɗo wonde par ce que sukaɓe buy warama ɗo ɓe ombitali hunde ko maɓɓe kon ɓe maaki hay fus mais monaki fi ɗum ha feƴƴiti keerol ko droit moɗon kono ɓay on salike hakkunde moɗon e Allah noon na hakkunde men ene par ce que no yamira Qur'an ya darto ɓenni kadi wata on tooñi wata on tooñe wata on jaɓu tooñede la tazlimuna wala tuzlamun. Joni noon fewndu ka fewndu ɗo ɓe ɓittike ɓe ndaari tawi hande kadi no yaari noon Singapour e sayiji o iwri Éthiopie o yehi dira destination Singapour par ce que hari pression ɗuɗirimo toon o wawali wadde opération makko ko ɗum ɓurimo soñjude ɗo o warti ɗo yeeso makko tawi no wulbini goɗɗo sustamo e darde on yi joni ɓe ƴettude yimɓe ɓe nooma ɓe wadde ko ɓe faala ɗo wodi salarié ɓe jannuɓe ko duuɓi tati yoɓaka duuɓi joyi woɓɓe maɓɓe ƴettal salaire maɓɓe par ce que ɓen kadi ko feetuɓe noon emo yafato noon kadi no mi wiiri noon ko feetuɓe fimini noon ko feetuɓe hollali tawi ɓe timmi hakkille par ce que fi on no timmuɗo hakkille a wawata gollude menen salarié ɓe ala wonɗo Europe hande gollo mois ronkejo ɓe o gollita kadi ha timma 5 ans ara e ndaki salaire makko wala kene tuyetaɗo gila ɓe ƴetti laamu ngu ko bonnugol jawde tawi tun ay pique kepi maɓɓe wiɗa waɗande ɓe mouvement de soutien si faɗi piiji ɗa wolde fi maɓɓe ɗa waccude ɓe a heɓe ko ñama an on fi maɗa ara ƴeewi mais wonɓe ɓen gollande leydi wonɓe ɓen jannude sukaɓe wonɓe ɓen wartanadeɓe ɓen ka burureji
ɓe nanga ɓe ɓe dola ɓe ɓe salo kadi a yuɓude mbuɗi maɓɓe ni. Donc on Allah on ella ɓe jogiti joni joni noon ɓayi fof woli keɓe noon ɓe bonni aadi ayno ko won ko mamadi ko kanko e Allah mari di probléme na ene e makko tun en yafata ko mo kadi hay so honno tigi de so yi Grèce hande so ɓoyoyide ɓuɗɗe to haray ko Mohamed Amin Camara jogiti direction ko kanko wawata wuude piiji kala ko fala fi noon mi andintina on ɗo wondirde ka diine kadi waten yeggutu kadi hiɗen mari compagnie molanaɗo wontirɗo Arabie Saoudi compagnie o noon ko compagnie mo andan ɗum hoore muɗum ko officier ɓe koko woni international par ce que ɗa ara e ɗe leyɗe kadi souvent hara a wawata wolde arabe a wawata wolde français a wawata wolde anglais souvent e espagnol joni noon si tawi a contacti alluwal éducation hop ɓe wawete wallitade e ngon sengo ɗon fiya wawa wolde français anglais arabe ma ɗum si tawi hiɗa faala ɓiɗɗo maɗa waɗana révision ma hiɗa faala ɓiɗɗo maɗa wunjine alquran ma hiɗa faala yo ɓiɗɗo maɗa waɗane winite kon tawhid fiko haray sa contacti alluwal éducation o ɓe wawete wallitade e ɗo jam moƴƴere fino ɓiɗɗo maɗa on jangirta e chaque 3 mois kadi ɓe yaltinanen ko yite kon pardon 6 mois sim fayal kako 3 mois ɓe yaltinanen ko yite ko reportage ɓe andino niveau ka fewndi ɗon non onon ɓe sonnaɓe ma onon ɓe worɓe ma ko payi koye moɗon ko hayno ɓe jangirta mo ɓe partage ne écran o yiyo ko wontirɓe Arabie Saoudi mi yetike o e wontirɓe New York Amérique e wontirɓe Turquie e wontirɓe Marocain ɓe donc ko spécialiste ɓe ko international ko maruɓe kadi doole kadi ko tawata ko yurɗa hakkilo si tawi ɓe contactima a contactiɓe ɓe wawete wallitade wowla haala kano duyira noon wowla kadi janga kadi alquran laaɓuɗo waɗaneɗa hadis waɗaneɗa ko inte kom figo wawa andude ko honto place ɗa e nder aduna o donc hare kono waton yeggutu contact ko mi accitay ɗo numéro ji maɓɓe ɗin mi accitana on kadi suite maɓɓe on kadi doga kadi wawon contactude alluwal éducation hop on wawa humpitade ko ɓuuri e moƴƴude kadi on anday kadi c'est très important jangugol ngol kadi ɓeyda par ce que sen jangi en heɓata yawureji ka leydi meɗen en heɓata ko inete kon muskila eɗen dogi ari ɗe leyɗe en janga sen jangi joni en wawa hewtude ka leydi meɗen golle donc prépare ɗe moƴƴa moƴƴa enen kadi surtout enen o haali pular contacte moƴƴa moƴƴa compagnie ji jannayɗi ni alluwal éducation o en jangay moƴƴa moƴƴa siɗa faala he a déplace ta ko a jangay ma janna ɓiɗɗo maɗa o janga kadi few hara vraiment ko ha ɗon à très bientôt fodi a Image Diallo.